Vinska mušica, gdje ima vina? Kod Lajkija. Nego... loš put. Pa nema goriva, nema auto. Da pođeš dobro auto da se strošiš. Jebeš, pa jebeš planinu. Jebi oni što trebaju lepo da odrade da put da naprave. Viš ti imaju pare što dolaze zime da skiju, oni idu na more sad ne. Nema ih opet tu. Oni što da ode nigde, oni nigdje ne idu. I zato je prazno. Ajde, izjavite nešto za emisiju Sat. Laki, jel ti je, što si je? Na kojoj nadmorskoj visini se sad nalazimo? I 1380. kakvi su vaši utisci o kvalitetu puta Nalazimo se sad na 0 metara. Kakvi su vaši utisci o kvalitetu puta do... Katastrofa. Laki, sad smo na razini nivoa mora. Kako je obešeno, sad smo na... Ovdje, vidite ovo, to je obala. Sad smo na Tu je more. 135 km od Pirota. Nadmorska visina 1100 metara. Nalazimo se u hotel Elektroprivrede Srbije. Hotel sa jednom zvezdicom. Tu možete da popijete kafu, sok ili možete šištivo. Kakfu. Šištić sok. Ili da premaćite. Šveps. Samo jedna mana što nema narod, nema turista. Kakav divan pogled odavde. Laki, ajde seliš u gastu. I ono kad se prazna godina. Pa odžu da si prazni. Pa nema si spravi za 2 sata, to ti daje kao alarm za... Malo pre se isprazni gde još radi čoveč. Pa radi da. Kaže promeni bateriju, a ne steju promenimo nešto. I ona još tijaju